Ne radi se ovde o temi Kosova i Metohije koje je u stvari način na koji mi gledamo na Kosovo i Metohiju. Da li ga gledamo kao dnevno političko, da li gledamo kao najvažnije državno pitanje, da li je u ovoj zemlji ugrožen suverenitet, teritorijalni integritet, da li pitanje Kosova i Metohije gledamo kao samo jednu paradigmu ili neku prečicu kada je u pitanju izborni rezultati i da li se Kosova setimo samo kada su izbori. Tu je razlika u stavovima, tu je naša razlika u mišljenjima, tu je razlika koju mi činjenično svakoga dana iznosimo i predstavljamo građanima Republike Srbije i poruka koje dajemo srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Rekla sam da ću uvažiti svakog govornika, ali za mene je mnogo važnije ono što srpski narod na Kosovu i Metohiji čuje i poruke koje mi zapravo dajemo njima. I da li se tim porukama slade oni koji su duboko protiv interesa srpskog naroda i Srba na Kosovu i Metohiji. Bilo je deljenja na ove i one Srbe i 90-ih i 80-ih i posle 2000. godine i ono za što sam se uvek zalagala jeste kroz svoju političku karijeru jeste dijalog i razgovor. Želim da budemo konstruktivni i pokažemo jedinstvo. Želim da budemo oko nacionalnog pitanja ujedinjeni, a ako mi hoćemo jedan drugom da podmećemo nogu, pa znate šta, imam puno toga, imamo jedni drugima da kažemo, ali opet kažem zašto nam se nacionalno pitanje svodi na duboko lične rasprave i frustracije. Nemojte dozvoliti da Srbe na Kosovu i Metohiji koji brane svoju zemlju, koji su branili svoj pedalj i deo svoje teritorije, koji su branili slobodu srpskog naroda, nazivamo kriminalcima i nazivamo najpogrdnijim imenima. Jer to ne bi uradio niko u Prištini za svoje.